Итана Грбиш, средниот бек на Црна Гора, еве, можеби неочекуван висок пораз од Франција. Кажи ми краток коментар за овој надпревар. Pa sigurno utakmice za zaborav, što prije da se zaboravi i da se ide dalje jer nemamo ni puno vremena da razmišljamo, možemo samo da gledamo te neke naše greške, mislim da smo izgubili samo na našim greškama. Ja ne mogu da kažem, Francuska je stvarno izvanredan protivnik, glupo je trošiti riječi o njima, ali za nas prosto ništa nije išlo. Čak i svaka lopta im se vratila, odbijena, pravili smo gluposti, one ako što znaju najbolje da kažnjavaju te tehničke greške gdje su izvanredne, gdje odmah imaju 2-3 igrača u kontri, dali su nam previše lakih golova u prvom poluvremenu. Ja mislim da je odbrana bila odlična i svaki put na taj njihov pozicioni napad mi smo imali odgovor, ali prosto na našim greškama su dali dosta lakih golova i teško je bilo vratiti se protiv ovakvog protivnika. Oni su to znali da čuvaju i da poštuju tu razliku i da poštuju njihov sistem, što mi danas nismo znali i eto, to je presudilo, ja mislim. Ти, Малович, Брнович и Јаукович играте во Франција, дали може би тоа им помогна малку да ја прочитаат вашата игра, да кажем? Pa nije, kao što oni znaju nas, znamo i mi njih, to je bio neki izazov i za nas i za njih, ali mislim stvarno da nije. Kad god smo nešto ispoštovali što smo htjeli, napravili smo gol šansu, Darlo je bila izvanredna na golu, zato je i proglašena za igrač utakmice, a ja smatram, eto, ponovit ću se da smo mi na našim greškama izgubili i na tih dosta promašenih čistih zicera. Шансите за полуфиналето не се загубени, ве очекуваат уште Холандија и Романија. Сте ги победувале нив на големите надпреварувања, еве. Кажи mi što očekujemo od tije dva nadprevara. Pa ništa, Rumunija je za nas preksutra kao finale. Bukvalno moramo dati tu sve od sebe. Svjesni smo koliki značaj nosi ta utakmica, tako da ćemo dati naš maksimum da pobjedimo Rumuniju i Holandiju, a se nadamo da idemo u polufinalu. После Подгорица играте во Скопје, како си задоволна од поддршката од навивачите од Црна Гора и македонците нормално навиваат за Црна Гора? Pa stvarno sam im zahvalna, ovo je nevjerovatno, jako nam je teško bilo sad jer smatram da nisu zaslužili ovakvu igru danas, ali prosto znaju oni da ćemo mi to vratiti na najbolji mogući način u sljedeće dvije utakmice i samo što mogu reći jeste hvala. Hvala.